Hi mga ka-Ronbel, mabinangkalong Martes kaninyong tanan. Kay mag-no rice naman ko, magbinangkal ko karon. Kay basta mag-rice ko nya magkinamot aw unli man nya kaning binangkal duhar akong mahurot ani. Kiuna na ko og mix ang dry ingredients, 2 cups flour, 1/4 cup cornstarch, 1 tablespoon baking powder, 1/4 teaspoon salt. Mix to. Then i-mix na pud ang wet ingredients, 1/2 cup evap, 1 egg, then 3/4 cup sugar. Imo siyang i-mix. Then imo na itong ibutang sa dried ingredients. Mix together. Sakto gud ang gigahion niya kanang sakto nga malingin siya or maoblong baron or nananimo kung unsay shape gusto nimong ipurma. Palahi na pud ba? 62 among nagasto kay na naman midaan si sesame seeds o baking powder. Kaning binangkal is a type of donut from the islands of Visayas and Mindanao. Gikan ni sa word nga bangkal nga mao ang Cebuano common name for like heart tree. According to healthline.com, labi na ni Rachel Ajmera, RD, rich in nutrients gini siya, makareduce sa symptoms of depression, makaprotect against stomach ulcers, prevents the growth of fungi and bacteria, could help relieve menopause symptoms, may balanced blood sugar levels, ug makareduce sa inflammation. Mao na akong version sa binangkal. Happy no rice lunch nako! Enjoy mo sa iyong lunch, mga ka-Ronbel gums!